urifuza perime hera kuri provisoire usura urubuga rwacu kwihugura akadomorwa hanyuma ukora ibizamini byose wifuza ihugure nk'umusirimu. Reka mfate uyu mwanya ngushimire wowe mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni amakuru rero arimo kuvugwa cyane kuri aya manywa turi tariki ya 16 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ni 2024. Rero hari amakuru arimo kuvugwa muri kano kanya, ariko mbere ho gato reka tugusabe ukore subscribe niba utarayikora kuko ntago bigoye. Ureba hasi gato ya video urimo kureba urabona akajambo subscribe kandi ho tigezwa gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzogera kandi naho kugira ngo udukurikira umunsi ku wundi. Reka tubashimire ko mudukurikira kandi mugasharinga mukarayikinga byose turabashimiye nk'abakunzi bacu urubuga rwa Today TV. Rero nkuko maze kubimenyera tuba twaguteguriye inkuru nyinshi inkuru eshatu mu nkuru imwe tuba twateguye hano kuri Today TV. Rero bivuze ngo iyo ugeze kuri Today TV biba bikoroheye ko wagenda ubona n'andi makuru menshi yiri wavugwa umunsi wose. Rero reka tuguhe ikaze tukugezeho incamake y'amakuru cyangwa incamake z'amakuru zibe zigize iyi nkuru yose. Inkuru ya mbere ni inkuru ivuga ko umugabo wari umeze nk'akazungu neza umwicanyi ruharwa. Murabizi Kazungu yarezwe kwica abantu 12 abagore 12 n'umuhungu umwe bivugwa ko nawe yishe. Rero hari undi mugabo wadutse yishe abagore 42. Ibintu biteye ubwoba. Ese yabajije iki? Byagenze gute? No mu kihe gihugu? Ese abayobozi barimo kubivugaho iki? Ese umugore we bimeze bite? Turakurarikira kumva iyi nkuru. Indi nkuru none twifuza kukugezaho ni inkuru ivuga ko guverinoma y'u Rwanda na guverinoma ya Uganda zirimo gushinjwa mu burasirazuba bwa Afrika cyangwa se muri East African Community, aho rero barimo gushinjwa ko bafite ikibazo gikomeye barimo guteza leta ya Kongo. Leta ya Kongo yazamuye ikibazo. Ese ubusesenguzi buvuga iki? Ibinyamakuru birimo kwandika iki hagati y'u Rwanda na Uganda? Ese kuba Perezida Paul Kagame yongeye gutorwa, leta ya Kongo cyangwa ya RDC irimo kuvuga iki kuri uku gutorwa, ku bibazo igiye kugira nyuma yuko ishinja uyu mukuru w'igihugu kuba yihishe inyuma y'ibikorwa birimo kubera muri RDC cyangwa urasazwa bwa RDC? Bivugwa ko ingabo z'u Rwanda zibowe n'uyu mugabo Paul Kagame ziri muri kiriya gihugu. Ese abasesenguzi bavugaho iki? Abayobozi bavugaho iki? Nyuma y'iyi nkuru turakubwira impamvu RDC nanone yavuze ko MONUSCO idashobora kugenda Kenyege cyangwa itapfa kugenda ngo ive muri kiriya gihugu, mu gihe bari basabye ko cyangwa Perezida Kisekedi yari yasabye ko MONUSCO yava muri kiriya gihugu igahunga ikagenda ikajya mu bihugu yaturutsemo, dore ko bavugaga ko nta kintu irimo gufasha leta ya RDC, mu gihe n'ubundi abantu bakomeza kuva mu byabo, n'ubundi imitungo ya Kongo ikomeza gusahurwa, MONUSCO ntigire ikibikoraho. Ese leta irabivugaho iki? Leta ya Kongo ya RDC irabivugaho iki kuri iki kibazo? Nayo ni inkuru tugiye kukugezaho. Indi nkuru none inkuru ivuga ko muri RDC murabizi neza ko hamaze igihe kinini leta ya Amerika isabye agahenge hagati y'imirwano iri hagati y'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisirikare cyitwaje intwaro cya M23 bivuga ko ifashwa na leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Uganda. Ese kubera iki byabaye ngombwa ko imirwano isubira mu gihe Amerika yari yasabye agahenge hagati y'ibisirikare byombi? Ese kubera iki bahisemo kongera kurwana? Ese no kubera iki leta ya Kongo yashoje intambara kuruta kubahiriza amasezerano yari yasabwe na leta ya Amerika? Ese byabayeho kugira ngo leta ya Amerika isuzugurwe? Ese RDC yabikoze kugira ngo isuzugure ubushake n'ububasha bya leta ya Amerika?
ibi byose rero tugiye kubikugezaho muri iyi nkuru, wowe ntujye kure, duha umwanya wawe tukugezeho byinshi kuri aya makuru ndetse n'ayandi, tukugezeho ikiganiro Perezida Kagame yatanze ejo nimugoroba ubwo yari amaze gutangazwa nk'umukuru w'igihugu ugiye kuyobora manda y'imyaka 5 iri imbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi neza ko hamaze igihe kinini kuva ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu kugeza ejo tariki 15 nibwo amatora yarangiye. Mu gihe cyose rero habaye kwiyamamaza, habayeho ibintu byari byose bijyanye no kwiyamamaza. Rero Perezida Kagame hari ijambo yavuze, turifuza ko uriha umwanya. Iyo ari incamake y'amakuru tugiye kugezaho noneho aya makuru mu buryo burambuye, duhereye kuri iyi nkuru ivuga ko Guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yasabye Uganda ibisobanuro ku bufasha ingabo zayo, ubwo turavuga iza Uganda, zishinjwa guha umutwe witwaje intwaro wa M23. Ibi byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma ya RDC akaba na Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru Patrick Muyaya kuri uyu wa 15 Nyakanga 2024 mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa TV5 Monde. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zikurikiranira hafi umutekano muri RDC ziherutse gusobanura raporo ivuga ko ingabo za Uganda UPDF zoherejwe ibunagana gufasha abarwanyi ba M23. Iyi raporo ivuga ko kandi bamwe mu bayobozi ba M23 barimo General Sultan Makenga bagiye muri Uganda inshuro nyinshi bajya kuganira nabo mu nzego z'umutekano z'iki gihugu, ngo turavuga iza Kongo bambe mutubabarire iza Uganda kugira ngo baganire ku kibazo cyo kuba bajya kubafasha. Muyaya yabajijwe niba nyuma y'ibi birego Uganda ikiri umufatanyabikorwa wizewe wa RDC abica ku ruhande. Avuga ko ahubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba Wagner yabajije iki kibazo mu nzira ya demokarasi. Ni ikibazo kirimo kibazwa n'abantu benshi, kubera iki yabajijwe kino kibazo ntasubizwe nk'uko cyangwa se nkasubize nk'uko byagenwe. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC yasobanuye ko umugaba mukuru w'ingabo zabo General Christian Chiwewe aherutse guhura na mugenzi we wa Uganda General Muhozi Kainerugaba baganira kuri ibi birego. Muyaya yatangaje ko RDC ikeneye ibisobanuro kuko bitumvikana ukuntu ingabo za Uganda zifatanya n'iki gihugu cyabo mu kurwanya umutwe wa ADF mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ku rundi ruhande zigafasha M23 yise y'abaterabwoba. Yagize ati dutegereje ibisobanuro kuko ntabwo ushobora kumva uko ingabo za Uganda ziri ku ruhande rwa RDC mu bikorwa byo kurwanya ADF isanzwe ari abanya-Uganda, ku rundi ruhande zikajya gufasha umutwe w'iterabwoba wa M23 nk'uko birimo kugenda bivugwa. Ingabo za Uganda zamaganye raporo ya Loni zisobanura ko abasirikare bazo bitangira RDC mu bikorwa byo kurwanya ADF kugira ngo abanyekongo bagire amahoro, bityo ko badashobora gufasha M23 ingabo ihangana n'ingabo za leta. Umuvugizi w'ingabo za Uganda wungirije ari witwa Colonel Deo Akiki aherutse kuvuga ati twifatanya na bagenzi bacu mu mishinga yo kubaka ibikorwa remezo no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa RDC. byaba ari ubusazi kuba twahungabanya ibice turi kwitwaraho cyangwa se turi kwitangira kugira ngo bigire umutekano. Ku yandi makuru twaguteguriye ni ukuvuga ngo igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo barimo Wazalendo, SADC, ingabo z'abarundi bongeye kugaba ibitero kuri M23 nayo
yirwanaho ibasubiza inyuma, ifata n'ibindi bice byinshi abyo tugiye kugera tukubwira gatanu kuri gatanu, ariko tukubwira ko hari inkuru dushigaje cyangwa se dufite nyinshi, ariko hari indi nkuru twabasezeranyije kubagezaho, inkuru y'umwicanyi ukomeye cyane wishe abantu 42 b'abagore ndetse akabica mu buryo bumwe, ibintu byababaje abantu benshi, ibintu byatunguye abantu benshi, byateye ubwoba abantu benshi, dore ko harimo n'umugore we. Byose turaza kubikubwira. Ni imirwano yabyukiye muri teritwari ya Masisi muri kuri uyu wa kabiri tariki 16 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2024 ahagana saa 12 zo mu gitondo. Uduce twa Kamonyi, Butumbalonji ndetse na Bifura ho muri groupement ya Bushari Mukoto two muri teritwari ya Masisi nitwo twabereyemo isibaniro ry'intambara. Amakuru avuga ko ingabo za RDC arizo zongeye kurenga ku masezerano yahawe cyangwa se y'agahenge basabwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Ni nyuma y'uko kandi aka gahenge kagombaga kumara ibyumweru 2 nta ruhande ruteye urundi hagati aho ngaho. Ariko M23 ikomeza kugabwaho ibitero, ni nako igerageza kwirwanaho ikanambura cyangwa se ikanigarura uduce twinshi two muri turiya duce. Ku yindi nkuru twifuje kukugezaho ni inkuru ivuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko ingabo z'umuryango w'abibumbye zidashobora gushyira mu bikorwa ibyo gusezera cyangwa se ibyo basezeranye byo kuva muri Kivu y'Amajyaruguru, ngo mu gihe cyose ingabo z'u Rwanda zikiri muri iriya ntara y'Uburasirazuba bwa kiriya gihugu. Kivu y'Amajyaruguru imaze imyaka irenga kuri 3 iberamo imirwano hagati y'igisirikare cya Kongo FARDC n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Leta ya Kongo ivuga ko uterwa inkunga n'igisirikare cy'u Rwanda. Raporo y'impuguke za Loni itavugwa rumwe iherutse kwemeza ko u Rwanda rufite hagati y'abasirikare 3,000 n'ibihumbi 4 bari muri iki gihugu. U Rwanda rwo rwakunze guhakana ibirego bya Kongo ndetse n'ibihangange byo mu burengerazuba ko rufasha M23, ahubwo rugashinja guverinoma ya Kinshasa guha intwaro no gukorana n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda. Kuwa kabiri guverinoma ya Kongo yavuze ko ibisabwa bitujujwe kugira ngo ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye buve muri iriya ntara, kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba Wagner yavuze ko kuvayo nubwo bikiri iby'ibanze bigomba gukorwa mu buryo butunganijwe igihe ibisabwa byose bizaba byuzuye. Mu kiganiro yagiranye na Reuters kuwa gatandatu yagize ati uko ibintu bimeze ubu ngubu, kuhaba kw'ingabo z'u Rwanda, ubushotoranyi bw'u Rwanda butuma bigorana cyane gutekereza kuri ibyo bintu ubu ngubu. Turakurikirana rero imihindagurikire y'ibintu kugira ngo tubone umwanya ubereye dutangire iki gikorwa. Bintu Keita ukuriye ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri RDC muzwi ku izina rya MONUSCO yavuze ko nta gihe ntarengwa cyo gukurayo ingabo cyari cyasabwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi muri Nzeri umwaka ushize. Icyiciro cya mbere cyarangiye abashinzwe kubungabunga amahoro b'umuryango w'abibumbye barangije kuva mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Kamena. Kuva burundu kwa MONUSCO cyangwa kuhava burundu kwa MONUSCO yatangiye inshingano zo mu kubungabunga amahoro muri Kongo 2010 kugeza ubu ngubu rero ikaba ibarirwa mu ngabo zigera ku 10,800 zizahindura ibikorwa by'umutekano mu burasirazuba bukungahaye ku bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, aho imitwe myinshi yitwaje intwaro yahinduye isibaniro ikarwanira iyi mitungo. Minisitiri Wagner yavuze ko ingamba za Kongo mu rwego rwo gukangurira amahanga kumenya uruhare u Rwanda mu ntambara ya 23 rutangiye kwera imbuto, anagaragaza ko bizeye ko ibihano bizashyirwaho nk'igisubizo. Yagize ati abatwumva bagenda barushaho kumenya u Rwanda, wenda rushobora kubungabunga amahoro mu bindi bihugu
bimwe na bimwe, ariko ni n'agashoza ntambara mu karere k'ibiyaga bigari. Mu bijyanye n'igitutu mpuzamahanga, yongeyeho ko bitagera cyangwa se bitareba abaturage, ahubwo bireba abafatanyabikorwa ndetse n'abafata ibyemezo bagomba kubiryozwa, kandi ibi ngibi nibyo dusaba iyo tuvuze ibihano. Imirwano ibera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yavanye mu byabo abantu barenga 1,700,000, bituma umubare rusange w'abanyekongo bavanywe mu byabo kubera amakimbirane menshi ugera kuri 7,200,000 nk'uko byemezwa n'umuryango w'abibumbye. Guverinoma ya Kongo yakunze gushingira kuri izi raporo zitavugwaho rumwe n'impuguke za Loni ishinja u Rwanda gufasha M23, ariko ntacyo ijya ivuga ku bijyanye n'imikoranire yayo n'umutwe wa FDLR nayo yagaragajwe muri izo raporo, cyangwa ngo igaragaze icyo yenda gukora ngo icane umubano n'uyu mutwe ubangamiye umutekano w'u Rwanda. Ku yandi makuru twaguteguriye ni amakuru y'umugabo w'umwicanyi ukomeye cyane mu rwego rwa Kenya, cyangwa se muri Kenya urwego rushinzwe iperereza DCI na polisi byatangaje ko byataye muri yombi umugabo witwa Collins Jomaisi wemera ko yishe abagore 42 mu gihe bitandukanye. Umuyobozi mukuru wa DCI ari witwa Amin Mohamed yatangaje ko Collins yafatiwe mu gace ka Kayole mu murwa mukuru wa Kenya i Nairobi mu rukera rwo ku itariki 15 Nyakanga 2024, aho yari yagiye kureba umukino wa Espagne n'Ubwongereza. Collins w'imyaka 33 y'amavuko yafashwe nyuma y'uko abaturage babonye mu kimoteri cyo mu gace ka Kwele muri Nairobi imirambo myinshi y'abagore yari zirikanye mu mashashi. Amin yagize ati, mwibazwa ukekwa yemeye ko yishe benshi, ajugunya imirambo y'abagore 42 mu kimoteri hagati ya 2022 ndetse na tariki ya 11 Nyakanga 2024. Umuyobozi wa DCI yasobanuye ko umuntu wa mbere Collins yishe 2022 yari umugore we, kandi ko nawe yamujugunye muri iyo kimoteri. Ubwo yari amaze gufatwa, abashinzwe iperereza bakomeje mu rugo rwe basanga udukarita 24 twakuwemo imirongo ya telefone ndetse na telefone 8, mudasobwa, amamashini 12, amatowerere n'amashashi 12, agakoresho kambikwa ibiganza n'amapantaro 2 y'abagore. Amin yagaragaje ko Collins ashobora kuba ari umwicanyi ruharwa cyangwa se serial killer mu ndimi z'amahanga, cyane ko abagore bose yabishe mu buryo bumwe. Yagize ati, ubona ko uburyo yabishe bujya gusa urebye ku myaka iri hagati ya 18 na 30, urebye ku gitsina bose n'abagore, urebye ku mibiri uburyo yangijwe ikabikwa ni bumwe, aho yabajugunye ni hamwe. Iperereza rero rakomeje kugira ngo hamenyekane andi makuru ku mpfu z'abagore ndetse no kuri Collins n'icyabimuteye mu by'ukuri. Rero turakomeza tugukurikiranire kuri aya makuru. Reka tukugezeho ijambo ry'umukuru w'igihugu yatambukije ejo, cyangwa se yatanze ejo ubwo yari amaze kwemezwa nk'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mushyashya, cyangwa se wari wongeye gutorerwa kuyobora kino gihugu cy'u Rwanda. Byari tariki 15 nijoro z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2024. Uhawe ikaze rero. Muri ariya majwi huzuyemo IRPF n'ayabo dufatanije abamvuga. Nagira ngo nishimire umuryango wanjye, turi kumwe hano, tuba turi kumwe igihe cyose.
tugendana hamwe namwe hose mu gihugu aho twagiye twiyamamariza buriya nabo bambera akabando by'umwihariko rero ndagira ngo mbashimire mwese abari hano ndetse abari hano ni bake nabashoboye kuza ariko ndahera kuri mwe mbashimire ukuntu mwatubaye hafi muri byose ndetse ikibanze mwabaye hafi cyane mu guca urubanza runguru twabwirwaga hanyuma nyuze muri mwe nanone ndashimira abanyagihugu bose ariko n'ubu abadukurikira ndabibibwiriye bumve ko mbashimiye cyane cyane hari abahanzi rero twagendanye hari urubyiruko sinabona uko mbisobanura ndabashimiye cyane 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 mbishyize mu buryo bw'ubuzima bw'abantu bw'umuntu nanjye bundeba iki gikorwa cy'amatora cyo kwiyamamaza twabanje cyo gutora noneho n'ibyo bitugaragarije imaze gusohoka bivuze mu buzima bw'umuntu ikintu gikomeye bivuze icyizere mbashimira icyizere ntabwo cyoroshye ubundi nta kintu uha umuntu muri ako kanya ngo ahire ko kugarurira icyizere icyizere ni ikintu cyubakwa mu gihe niba mujya mwitegereza kandi kubera icyo cyizere imyaka yose tumaranye n'ibikorwa byinshi ndetse rimwe na rimwe kenshi bigorana hari wambona ariko nsa n'uwashobewe ntabwo njya nshoberwa na busa no mu bigoranye bite tumaze kunyuramo cyangwa tuzanyuramo no mu gihe kizaza impamvu niyo ngiyo ni cya cyizere navugaga mba nizeye ko nibufatanye namwe ikibazo icyo ari cyo cyose tukagikemura kandi namwe ukuntu mwitabira ubutumire
mu bikomeye guhangana nabyo icyizere muha umuntu nyine sinabona uko ngisobanura naho iriya mibare yerekanaga ni hejuru cyane ntabwo ari imibare gusa niyo biza kuba 100% ntabwo ari imibare gusa ya mibare irimo kiriya cyizere nicyo cyangombwa rero ndumva ntari butinde cyane nzabona undi mwanya n'ubundi wo kubashimira ariko ntabwo nari kurara ntabashimiye kuri uyu munsi twakoze iki gikorwa ni ibintu bidasanzwe ibintu bidasanzwe niyo mpamvu abenshi batabyumva bakabinenga ariko bigakomeza ahubwo bikiyongera ibi kandi ndabigarukaho ni ubudasa bwa FPR ni ubudasa bw'abanyarwanda ndabashimira rero nk'abanyarwanda ndabashimira nka FPR ituri imbere mu bitekerezo mu bikorwa mu ngiro ya politiki ndashimira urubyiruko mwebwe tuzajye dukora ibishoboka byose abantu bashobora dukora ibintu bibe bizima binoge bibe umuco wacu hanyuma duhangane n'ibibazo ngo nitwe bireba kandi twese hamwe ntabwo ureba umwe ngo uvuge ngo niwe wateye ikibazo cyangwa ntibindeba turafatanya tugahangana n'ibibazo byo dushoboye gukemura tukabikemura ibidashobotse muri uwo mwanya tukabyubakira izindi mbaraga zishobora gutuma tubinyuramo ibi rero byo by'amatora unabura ko tubirangije bigiye inyuma yacu hasigaye umurimo ukomeye imbere k'akazi biriya noneho tugera mu matora kugira ngo tubikore inyungu ku banyarwanda ziboneke sibyo reka rero
tuzongera dushaka undi munsi tuganire twishime, ariko byose tubikora dutekereza akazi kari imbere tugomba gukora. Murakoze cyane, ijoro ryiza. aho rero gitifu w'umurenge wa Jomba ufunzwe akekwaho gukubita abashinzwe umutekano. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jomba mu karere ka Nyabihu witwa Mugabekazi Donatille yafunzwe akekwaho icyaha cyo gukubita no kugira urugomo abashinzwe umutekano mu nzego za leta. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha inkuru ko Mugabekazi yakoze iki cyaha tariki ya 6 Nyakanga 2024 atabwa muri yombi tariki ya 10 Nyakanga 2024. Yagize ati nibyo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jomba Mugabekazi Donatille yafunzwe kuwa 10 Nyakanga umwaka wa 2024 akekwaho icyaha cyo gukubita no kugirira urugomo abashinzwe umutekano mu nzego za leta. Dr Murangira yavuze ko ubu Mugabekazi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Mukamira iherereye muri kariya karere. Yemeza ko dosiye ye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Muri 2023 raporo y'ibikorwa by'urwego rw'ubucamanza yerekana ibyakozwe. Yerekanye ko mu byaha by'ishinjabyaha ibyo gukubita no gukomeretsa ari byo byiganje mu nkiko z'u Rwanda. Raporo y'umucamanza igaragaza ko umwaka ushize w'ubucamanza warangiye muri Kamena 2023 hakiriwe dosiye 18,716 agize 25% by'abakurikiranywe akaba arimo abantu 28,893. Abakurikiranyweho iki cyaha bayobowe n'urubyiruko rungana 40.1%, abafite imyaka hagati ya 30 na 40 bikaba ari 31.7%, abafite imyaka 41 kugera kuri 50 ubwo ni 13%, mu gihe abafite hagati y'imyaka 51 na 60 ari hagati ya 6.3%. Itegeko riteganya ko icyaha cyo gukubita no gukomeretsa gihanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 3 n'5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'Ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko atarenze $1,000,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Tukurarikira kukugezaho inkuru y'umwicanyi ukomeye cyane wishe abantu benshi kuruta abo Kazungu yishe. Turifuza kubikugezaho 5 kuri 5. Tukurikijeho iyi nkuru y'umubyeyi wa Bianca waje kwitaba Imana. Ese yazize iki? Umubyeyi w'umunyamakuru Bianca yitabye Imana mu ijoro ryo kuri tariki ya 14 na 15 ubwo ni hagati muri iryo joro Nyakanga 2024 aguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal nyuma yo gufatwa n'uburwayi butunguranye. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga akoresha Uwamwezi Mugire wamamaye cyane nka Bianca yagize ati mama kubera iki ugire iruhuko ridashira mubyeyi. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe dukesha inkuru, Bianca yavuze ko umubyeyi we yitabye Imana azize urupfu rutunguranye kuko yafashwe n'uburwayi atangira ahumeka nabi bamujyana kwa muganga, ni naho yahise yitaba Imana. Yagize ati ntabwo yarasanzwe arwaye, yafashwe ahumeka nabi tumwihutisha kwa muganga mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal ariko byarangiye yitabye Imana. Benshi mu nshuti z'uyu mukobwa bamwihanganishije muri ibi bihe bikomeye birimo arimo benshi mu bahanzi n'ababarizwa mu myidagaduro hano mu Rwanda no hanze yarwo bakomeje uyu mukobwa bamusaba gukomera. Bamwe muri abo harimo Dr Kingsley wagaragaje ko atunguwe bikomeye n'iyi nkuru, ndetse na DJ Alsha wahishuye ko yarazi neza uburyo Bianca yakundaga umubyeyi we. Yagize ati mana yanjye nzi ukuntu wakundaga cyane umubyeyi wawe, roho ye iruhukire mu mahoro.
turagukunda kandi turagusengera Imana iguhe gukomera. Nyuma y'iyi nkuru reka tukugezeho inkuru noneho nyamukuru twashatse kugira ngo tubagezeho. Ni inkuru y'umugabo wicaga abantu mu buryo bumwe, umwicanyi ukomeye cyane umeze nka Kazungu neza, ariko we ikintu kirenzeho ni uko yari amaze kwica abagore 42 ngo yari afite gahunda yo kwica abandi benshi. Igipolisi cya Kenya cyataye muri yombi umugabo bivugwa ko ari umwicanyi ruharwa ukekwaho kuba ari we wihishe inyuma y'urupfu rukabije rw'abagore 9 aho imibiri yabo yatemaguwe yabonetse muri ahacugurwaga kariyeri hatagikoreshwa, rero hari hasigaye hajugunywa imyanda gusa. Polisi ivuga ko Jomaisi Karisia w'imyaka 23 yemeye ko yishe abagore 42 kuva mu 2022 harimo n'umugore we bwite. Ukekwaho icyaha yafatiwe mu kabari mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 15 Nyakanga umwaka 2024 ubwo yari arimo kureba umupira wa nyuma wa Euro. Abantu muri Kenya barakaye cyane, bavuga ko rero kuva babona umurambo wa mbere wari washwanyagujwe cyane wabonetse kwa gatanu tariki mutabarire wabonetse kwa gatanu muri kariya gace aho bacukura kariyeri, ubwo ni muri Mukuru i Nairobi. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe iperereza ku byaha DCI Mohamed Amin yagize ati yiyemereye ko yashutse, yica kandi ajugunya imirambo y'abagore 42 aho yajugunywe bose bishwe hagati ya 2022 ndetse no kuwa 4 tariki ya 11 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Mohamed Amin yakomeje avuga ko nyuma yo gufatwa kwe ukekwaho icyaha yajyanywe na polisi aho yabaga nko muri metero 100 uvuye aho yicaga abagore akabajugunya. Polisi yeretse itangazamakuru bimwe mu bintu bivugwa ko byakuwe mu nzu ukekwaho icyaha yabagamo, birimo telefoni 10, mudasobwa igendanwa, indangamuntu n'imyambaro y'abagore. Basanze kandi umuhoro bikekwa ko yawukoreshaga mu gutema abahohotewe n'imifuka 9 yakoreshwaga mu gutunda imirambo. Polisi ivuga ko abishwe bari hagati y'imyaka 18 na 30 kandi bose bishwe mu buryo bumwe. Polisi rero yavuze ko bakomeje kubaza ukekwaho icyaha kugira ngo bamenye icyateye ubwo bwicanyi kandi ko azashyikirizwa urukiko kuwa kabiri. Reka tuguhe ikaze nanone ku ijambo Perezida Paul Kagame yagejeje ku bari bitabiriye umuhango wo kugaragaza ibyavuye mu matora. Uhawe ikaze rero.